Ngin mani lang yu bulay. Yak tin jung bulay kong. Kalong ka babha ban ayu utray. Baban roy ki jing ro ka kerteng jong me. Ubaha kli tam e. Ban pen banay ka jing le isnay ka jong me min step. Ba ka jing shisha ka jong me. Man kamit. Ba chobang ya che prang in bu ti bulay ka jing duway. Ka jingup ka buram kalong syami atray bulay bdan bor baro. Kaman sim ka jungi ka dap jing songu ko pa. Ka bangila pengin kiyo kiyang ka bakantang ka jong me. Ban ngira terang ko pa ka bangin sya skor ngin yamani ngin yaro bangin penher ka jing duway syami atray. Ba bulay nginget ko pa bangi wan langkum ni. Ngira terang ro bangin mat ka jing kerku ka jing im ka jongi. Kerku langi baro try ko pa. Ba chimti ka porang sa baro ngi bukti jing penyait ka jong me. Hatang Jisu ngi duway. Amen. Ya sok lang na bingir wai kijing rai ba san spa ndri phukandai bat lai phulai ne ba khamrim kijing rai ba san spa ndri phukandai ba thamai bat lai phulai ne ba khamrim yublei long kaburam ki kam bulale dukon ulapha bayangi uit e Wai ka jing im ka kuna ban siyo ka khadap beneng upli bakin rong ki brio nyar wai kum to baro lai tli ki dakot ka kharos ka jing wai ba san spa ndu khandai You play long kaburom ki kambulale lukon ulapama yangi uide uai la kacheng im kakuna bansil kakerdop neng upli baken rong kibril Toya roya utrai snapper thay ba ukran Toya roya utrai hiki ben rishan kmen Tuwan da ujisu ukon sha ukba Ai burom ya ugu la le kampelam Das nam le la benlo Jeng sils pajanai Jeng im haki bangen ukular ban ai crowd down bawanda geskem kacheng mamban jeng su pujisu shem toya roya utrai skapper thay ba ukren toya roya utrai Piki ben rishan kmen Tuwan da ujisu ukon sha ukba Ai burom ya ubu la le kampelam Ki kam ki bakrau la le birthday da uru hadonu jinkmen kaya ishlei henrei kan salong jing pela kampalan on daya ujisu ngin yo imarkman to ya ro ya utrai snapper
ba Ukraine to ya ro ya utrai iki ben real shot man to one ta ujisu ukoncha ukpa ai burong ya ubu la le kampola. Hasyo bang ilik belay ke jing duai. Insya ashkon ke ketien ke jong belay. Katung tinggi bentah kilap mensyam na Jeremiah. Kalong bar kundai ke dekat wakat way ter. Berkumjuk ru na kitab Genesis. Kalong ke bakat lai. Ke dekat ke bapra ter. Ikin tien ke baongkum ni. Tabang atip ya kejingmut kabang perkat syapang jong pi ong trai kejingmut jong kejing suken te om jong kejing sniu ban ai kejing kermen ya akipor bekut jong pi te pin khot kerpat yang ba pinyok lej ban duai hanga bat ngaruk ngancak skor ya pi bat pinwat yang pin syam yang haba piwat yang degdok nut baro Tiu Abram ula ong ha ulot ngaperkat ya me tuat ai bakan long ke jinga kaja ke banga bat me lemni kinong ap jingri jonga bat kinong ap jingri jong me namar ngilong sipara ka khendau baro kamlong ha khmat jong me tengah kerpat ya me tung nya khlat no nanga la me phai sikadiang ngatengan phai sikamon la me phai sikamon ngatengan phai sikadiang ti ulot lakmit iki khmat boleh ia kebentama dan barok kawai jong ke Jordan. Ublain kerkuing ia bengi sengap isya skor ke tien ke jong u. Ini ublai ke jing duai. Ini duai. Ke jingu bat ke burom keleng ke kerteng ke jong metrai. Ka bangi yo ini ke benta ke bakrau. Ka bangin syakri lai luat ke kerteng ke jong me. Bangi don langkum ni trai ko pa ke yeng ke bekentang ke jong me. Bangin mani ngin syakri metrai. Ngai emetrai kepala mak jingri ke jing sumar ke jometrai. Ngilak bengin long kum dia bengilong. Ngisuk thuk biang ko pa. Beki ki berok ke bengi yo ko pa wat kini kesngi ke bengi yo ke jing im ke jing trai. Kare ke jing penlak ke jong me. Kamde ke bor ke jongi. Kamde ke syampang kamde ke jing start ke jongi. Hari ki ko pa ke bang penyo ko pa. Detang ke jing ai ke jing isne ke jong me. Nyangu emetrai ko pa ngila poiru oni ubnai uba khaddo jong ni usnem ko pa ka bangila yat ling ba kini khadwai tiliki benai syadin ko pa hapreng kini ka khlam ka bon len shop ka bangi kendu ka bangi trai ka bangi syam kepada kalong ko pa shimet ki yang kisem ke jongi ki balang ke jongi ka jela ke jing pertai selup trai nyangu emetrai ko pa bangilong bat kumni bangilong ko pa hapreng ke jing du jing kermen ka babun ko pa Hapreng ke jingku selai ke babon kam tam usnem ubalalej ka bangi yok mencakri lang ke kerteng ke jome. Rekaman sim ke jingi kadap jing songuk ko pa. Baling bau ni usnem ngilak bangin kieu ke yeng ke jome. Ngin syakri me tra bangi duai ru nginget scam ko pa. Ngimtip ko pa ke ban sawan ko pa bau usnem ubathamai. Retang kawai ko pa ngitip melong ublei. Ubelak bangin pai sing por barok jeng jing im ke jongi. Ban melong ublei ubatip iba bahatam do ubalak banyalam ru ngi por ki ba ki por ki kim khat Kipor yang jim jar, bangai belum ublay ke pau banyarap ban aibor, bangilat ban mahat ke bor ke jing im ke jongi. Ablay kau ni kesngi ke pa kalong kesngi ke bekerpang, belapen baik ke pa, kabalong ke pa kesngi ke bangkin mau ke pa, ya ke GP assembly ke jongi try ke pa, hoj ke pa ki project ke jongkan, ablay ke pa ki badan ke pa ki hospital berartli try. Hoj ke pagi projek ke jongka keling khatre ke foreign mission Nepal ablay berkiwe ki projek ke baki ki don try ablay gini kelong kesngi ke pakarpang ke bengiok bengin duai ke pakarpang ru ko pa nata ke jibi assembly ke jongi
Kabor ke bahalor ke bakudup ki artli ki sinat ke jing trai. Ngi duai ke bahum ki singi ha bakalong ke singi ke bakerpang ke bagikan pau ya ka na blai. Ngi duai ke panadu trai ke pakai office bearers ke pa baro ke pa ki beri ben pej ben kemi penyalam ke pa. Ngi duai ki nong trai baro ngi duai ke pa kamtam ke pa ki missionary na blai ke pa. Ki nong trai ki hikai babuan ki mission field kamtam ke pa foreign mission ke pa ke Nepal. Ablay ke pa ngidway ke pa bagi kam ke project ke jong kani try. Ngidway ke pa ki hospital berartli ke pa ke pa assembly ke diban kemi yakin ablay ke pa. Ki belong ki mati ablay ke pa ki missionary ke labu chelendet bagi air ke pa yangi haru ini ki sngi. Pada ablay ke pa ni ke sngi ha bangi don ke pa ngidway ke pa bu mensim jome try. Ke bor ke jome try ke jing start ke jome try. Kelong halor jong barok ki pastor barok ke nong syarai ke bentar ke bakrau ke banyalam ke pa ke GP assembly ke jongi. Hoi ke pangi melak ben klet trai ni ke por. Ngano melak ben klet bingin duai ke pa kam tami ke balang ke jome trai hang ni ha mauro na blai. Hoi ke pa ni pastor ke pa. Kinong syarai jom balang ki dekat komti balang borok ke pa ki balang kinong kit ke pa. Kinong yalam ke pa kinong syarai ke pa ki yalam ke pa. Ila ki khun jong ke balang na blai. Ablai nga duai ke pa hoi ni em ke berthai ke pa trai. Ke berthai ke pa ke bangim sung thok ke pa ki bon ke pa ki jingkili ke bangi mahat ke pa ki jing em ke jongi trai. Ke bagi khun jong ke balang ke pa ki kili trai. Kibabon ke bagi khun ke balang ke bagi ritmen sim ke bagi kuslai ke bagi ke bansawan ringat duai pa man ai ke jing start man ai ke jing pang ke bagi dong syarai jong ke balang na blai ke pa bikila me jing start blai na me try bikila bang nyalam ke bagi khun jong ke balang try bar kinlong ro ke bagi nuksa ke na blai kinlong ke bagi jing syai ke pa kinlong pa ke bor ke bagi ban ai jing kermen ke badu jing kermen try ke pa bikila na blai pan penyihat ke balang ke pa haklenti kaman ke jome try hoi ke pa ngadwai ro ke kirempai yang kristan barok ke pa dan dipok ke balang pok maurok na blai ke pa ngadwai pa men kerku ke pa ki na blai dese don na preng jengki ke pagi pamat i jing sosi ke pa don na preng jengki trai pagi pamat i jing pang jing sitom ke pa don na preng jengpi trai ke pamat i jing pat ke jing pra hoi ke pagi jilek bon man bor jung baman ke pa ngadwai ke pa kirempai yang kristan wei pirempai yang kristan ko dipok ke balang na blai ke pa ai ke pa me trai melong ublai jengki trai melong tau trai bu klik jengki yeng ke jengki trai ke pa la don ki pang ke sitom ke pagi ni ban mat i jing kot ke pa la don ke pagi besong si ke pa menyok mari jing pentingan ke jeme trai dadon ke bagi berjenjar ke pa agi yok mat ke jing sok ke jeme trai dadon ke bagi ban mat ke jing apat ke jing apra ke bor jing dom ke blek trai klik ke pa ki ni duai ke pa ke bor jing pelat ke jeme trai ke long halor ke jing ki trai ablai ke pa hoi dan kat ni ke por trai ke bangi seng lang ke pa ni da terang ru ke pa bangi syak skor ke tin ke jeme trai ban ngai ke malwan lam ke pa yang ni ke balang na blai ke pa ban ngai bedan ke kubor ke men ai ke pa ban men krending kong yang au bayang ni ke por ko pa ban men krani biwe ko pa ibran ko por ben syak skor tin jime ban ngingat ko pa men betali ko not ke jongi men betali ko pa jimot jing berkat ke jing trai ko pa ban men syak ro trai pa bun sim jime trai unkren ting bagak tin ke jime ayu ko pa nginong khmat jime trai me melong ublai ko pa mi i ko not ke jing trai mi i ke jing mot jing bat syabangin pan syabangin pen sngow ko pa syabangin duai pa mlai i lut met tip lut pa ki biang pa biang re pangi pani ibaro keteng jisu men mabru ki pop kiring kang jing trai pa kijing bombet kijing runa kijing keti kijome bagi ni barang ipanding Jisu belum bom jikot mentah halakertaru amen ini por yang IT ka balang pendep ki kam ki jongka ki parwin joka balang presbyterian mauro ki weipat ki parbe ni weipat ki balang ki baju sunra ningi naka singutra ska singutra nyai kuble pi baro ka kerteng ke batiang tam utrai banang punim jingi uji sukris nyai kuble ru ye pi ki parme ki badon ki yang kesem ki jongpi ya ka ba kum ka balang se berpen poi ya kan ka jing syakri han ka por ha kan ka janmin nyai kuble pi baro ru haka kerteng uji sukris ubau trai kani galong ka sing trai ka bakerpang ka bang hitep kum ka KGP assembly Sunday mat kum ka balang ngidon hapeng jingi ya i Reverend GP Karpan iwe ni pastor na ka balang Presbyterian Mokhar district
bat Shillong Rilum Presbytery. Pastor ngi pau ngi dap jing sungu ka bakrau ya ka jing lakloi ka jong pi ban pen ko ngu ya ka jikrpat jong ka balang ban yarap le mingi hakan ka sngi ban sam ka tin ka em ka jong ublei ngi ngit scam ublei dan ka khubor dan ba jong pi pastor ba ka khubor ka ban wana khat ki stay jong ublei kan long ka jikru men sim yangi ki badon kan ka ying ka bakantang ka jong ublei badru kitu ka ban khmi bat pe link ba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Moro na kaliang ko jong ka balang ipi pha ka jikru ka do ipi pastor ba pinyo e ka met ka bakot ka bakhya bat kham tam e ka jing shakri ka ba pidaman ai ha ka balang ha ka district batru ha ka presbytery bat ka synod kum ka balang ipen pau ka jing sungu bat jing khublei ya ki samla ki ba pendap ya ka thermal scanning sanitize bat ho kerteng ha ki jiseng jong ka balang hau benai bladap jong November arja athuwei tu blain kurkhu ya ka jing shakri ka ba koror ba phi hi ai na kapor shakapor kini par kilong ki gerteng jong ki samla ki ba kabarang kelabu hau ni ubnai December arja athuwei kita kilong Mr. Brooklinus Danmon Mr. Banlam Shamprang Walang Mr. Dajit Wardri Miss Barakman Renja Miss Refri Gresha Kharbuki bat Miss Afidulin Lingdo Nonglan ka class suspension kan don biang mata ka janmit hakapor saubaji kitu ki bampat pen biang ki kelas kin sungababan wan mata ka janmit ha kanika por saubaji badru ha kanika singutrai ka banwan kata ka khandai tu December arjar arhuwei kanipat logi pentip da ka jeseng samna lingba ka Social and Education Committee kan pelong ka New Year's special program ha ka life huwei December arjar huwei ka por prabaji ben mit ha ka banta ba support jong ka yigmani ha ka bakindon ki program ba pher ki program ha ni jeseng up meet snam thamai kilong ka short skit musical drama group song tang sikentin bat moral jokes kandon ru ka jinga di shalang hadin belawai ka jeseng ya ki program ka bamnia jong kani ka jeseng on sapan bena ha kani ka singutrai ka banwan ki program jeseng menta ka singi ka jeseng kan thai kan don hadin belawai kan ka jeseng inong ilam ilong Mrs. J Khasano chairperson ka jeseng kan thai nong please dang bat duai Mrs. Morality nong kanri bat ka jesek thai kanon ka jingduai bekerpang ya ka conference jong ka khasi jantia jeseng thai jong khasi jantia Presbyterian Synod sep ngi ba inong kren han ka jeseng ilong Mrs. SV Walang ka jeseng samna kanon ka por san baje janmit nong please dang bat duai Mr. Rodian Kharsano nong kren Mr. Ivan Nongrum nginyo ka subject ujisu ulong unong aplang brod ubabha ya ka balapan sonong rem na ka gospel kat kumuyones kalnong ka basipo ka dekot ka bakat way ki program hakani ka tayo ka banwan kata ka khatsantrik December azat way nginyo ya ka jeseng mit balang ha ka pon ri shooting ka program kan omlong shu komparasyon ha ka program ka subject ka banginyo ha ka khatsantrik December azat way ka long bat phaino la ka khabat napi la napi phai sha u ya ka balapan sonong rem na ka City Baar Chronicle na ka kitab Chronicle ka Baar kalnong ka balai pho ka dekhot ka bakhandai ya ka lapya na ka theme ka jingkhot sha ka jingkala ka bamut ya ka ni ka subject la shania hi Mr. BG Moment inong please dang badwai in long i Miss LK Nyota ha ka mit si sajang inyo ka jeseng duai kata ka Patrick December azar huwei ka pon rishiteng nong please dang badwai Mrs. Mipli bahunrani bat ka jing duai kalong na kabanta ka Christmas. Hakani ka singutrai ka banwan kata ka khandai trik u December arja athuwei haka porshi pau bajing inyo ya ki Sunday school kani kalong ka jingpun kalmau na kabanta ka school pun pau jong ka junior department ba kan omlong shu haka Shulai Progressive School hakse nri lapan bai thamai no bandong no ha ying mani ha ka banta ba support jong ka ying mani kum tala karpat ki kmi ki pa bem sobal bani thu lem ya ki khun ki jong phi ya ka ni ka jipen bai thamai jong ka balang ha ka por shibaji mesngi inong kren ha ka ni sing tai banwan inom long shu ka kung ka basan ha ka program nri in long no i temem san as lingdo ti han ka por nga soba ban karpat ki ushers jong ka balang ban suang ra ki jing aingo ban karpat i Mr. B1 yang
ban duai penketang jing aingo bat ru ban bu jing duai kerpang na kamta ki nongkit kam jong ka KJP Assembly bat gia ki project ki jongka. Từng đôi Blue Kupa Jung Habneng Bunipat Sashisien Niwan Hajan Jame Kokorat Namba Jongkan Kapor Ban Aingu Eme Kuturai Ya Kajim Hasbun Gajome Hakabamel Isnei Banoran Kat Bat Ngi Kuturai Lamba Jongkan Katayo Hiparo Shteo Lakar Kuyangi Hakayat Kayang Hakikam Gajing Tray Gajongi Paro Oini Aingu Roime Lamba Jongkan Kapor Hak bame penlak pat sahisian ya ki kejat ki batlot ki jongi ku try ban keu sikini ki jeng ka bakoj ka bakentang ka jome ban yaro ban pendon buram ya keteng ka bakoj ka jome try ba bhangi da dwai dom da isnei menyalam ku krat ya kan ka por da ka jing isnei ka jome ya ki ibaro ya ka bang sayo ban pendap ku try bakan dalong shisha ku try ko pedang hon ka mat ka khet ka ji isnei ka jome try bi isnei wan kan ka por na ka benta kini ki jing ai ki baret ko try ki bangi wan ra akmat ka khet ka ji snei ki jome ki balong shi benta na ki jing kerku ki babun sertap ko try ka ba methe sai ha ki jing im ka jongi ni ta dwai te menda snei te ma pen kentang ki ko kon ran ba shanu ka ba an pendon kam ki kan no bet na kam ta ban pen kraw ya ka hima ba ka jong Emmanuel kra ba ye lempa chu ka por ibu ti kerpang ro na kam ta usyakri ya kabamihi ko korat melawalam sikini kecaka isnei men kerku mendorakat bat u korat pak ei baro ya kabangin si oban sngo si oban sngap nang ba jong kene kapor kan dalong shisha ko trai ka jing kerku na ka banta jong ilang iwei pa iwei kena ba bha bat isnei o ni wan ru lumba jong kene kapor ha kene kasngi ka ba kerpang kasngi ya kabangi bu ban kan mau ya ka kasi Chantia Presbyterian Assembly Tribe snei ni aingu eme kokorat namar ka jing tray ka jong ka KJP Assembly ka jong ikut try ka ba don kokorat ya ki kam ki ba pher ki jong ka ni do dawai namar kata men isnei men long lam rangkat ko try ningkong bat ki syakri ki jong me kokorat kerpang ko try na ka benta u senior executive secretary kum juru u Executive Secretary ko try ki badon ka benta ka bakraw hak ban pentelun ki kam ki jong ma lengba jong ka assembly men isnei men nolem rakat bat ki ko try men kersan ki ko korat o men yarap ki ru makinang la ban yo ka bor ko try ha ka ban tray ya ki kam ki jong ma isnei ben aru ki ya ki met ki bakot ki bakhya ko try kanam ba kanam long ka jingbet ko try ha ba ki le ya ka mon ka jong ma karat ba ha ba isnei Ibu tiru ya ki projek ki jongka KJP Assembly jongi ko try kerpang ko try yakini ki artli ki hospital ki badan hangni hakan nomba Shillong bat kum juru hajwai menda isnei menlong lem rekat ko try bat kini ki hospital ki jongka Assembly ki balong shisha ko try ki jikerku ko bakraw na ka benta ki breu ki badan kam ki jingarap ki jongki na ka benta ki bapang ki bashitam ablay menlong lem rekat bat ki men kersyani ki ko try kerpang ki ginung peniat jong kini ki hospital makin nang la ko try ban tresit hem ka kam ko try ke balam bensyat ha ka terpeng ke jongki ba kini ki hospital ko try kin long ki nomuna na ka benta ka keteng ke bakraw ke jong ma ablei ba pha bat snei ho ngi buti ro na ka benta ka foreign mission ko try jong ka assembly hang tei ha pot Nepal men snei lam ki ko try men kerku kam tam yu missionary ko try bunong la ko try ban ai ka babhatam na ka benta ka buram ko jome ko karat ba unala ko try ban tray ta kisit hem yakin kam ko karat ba me hi ko try melabu hu ban tenrong ha ki terpeng ki batlat ki jong u men isnei men long lam rekat men yalam ho ya missionary kum juro ba ki tu ki wei pat ro ko try ki badon la ka jong ka benta na ka benta jong ka Nepal mission men ker khu ye ki ro ablei ba ki nam man kar hai ha ka im ko jong ki ko man la ka sngi
Yalam kapor badang sa sahisen jokan kejing syakring IT kejing snake kejome. Sengowi ko try ndama baiki pobabon namak tung jisu gitu bai. Amen. Ashwa bang cha skor ketien ke jong blai in pen kre do nut kemen sim ke jongi da bang ya so lang nyarwai ke jong roi ba arspa an rep khandai na bathamai bat arspa nyu punyo na ba khamrim arspa an rep khandai na bathamai bat arspa nyu punyo na ba khamrim lambat ngi try to long me bala pen im pen long khoj pen long sngur me ngin manis im ketien jong me ai ngin sngo bor jong ka hangi Keren atrai ngin sya skor melong ublehi barolai pli kedekot kejung rai ba arspa andre pukandai ba arspa nyu punyo daga ba kamrim Lemban ngi try to long me bala pen long khôn pen long snor mingen ma nis mingen ma nis mingen ma nis long khôn pen long snor mingen ma nis habaro paker hai lumen simban trei pen im kon pen lan pa nakas new birthday nakas new birthday nakas new birthday pen im kon pen lan par nakas new birthday din jong me angin snow bor jong ka hangi kren a trying in shaskor me long playing me long playing me long Shashkor milong lehi. Hakabaning kong nganumla kamda aingu yublei belapan la yang baidon lang bat pi kum kabalang hang ni hamoro ngai khublei ne gitan basan ki badon dekat bengin kapor kinong syarai jong kabalang ki dekat kum ti balang kum ju ye pi ki dekat jong kabalang nadu ki belasan ki samla ba kum ju ki hep ki berit ki balak bandon bad hangi ni kapor ngai khublei pi kerteng ba thiang tam do ung Jesus Christ unong penemu jongi Ngora ke jing khublai na kabalang kabang adiban kmi kabalang pestrian maukar epi baro ba epi kabalang hi hangni hamoro ba jing duai kolong bo blai unang kerku epi kum kabalang ba hina mentrai dep ya ka kam ke jing pinim ka bo trai la penchet halor jong kabalang ke jong pi kumang asau thu ru kum la pen sngau yang itin masan bagi don ru ki dekat balang ki bamdei ki dekat balang jong mauro Regi bidan bentalang bat ngini kapor ki ban chakri try ngapreng so bhai phiru hagnin ophai sngi
Bat ngasong thur ki don ki parai da khot balang ki ba ki jongi na mokhar ki ba sa ni ka kentot ki jong pi le si ki la ban don han ni ka por. Ngap yang sobhai phiru ha kerteng ba thiang tam du jong Jesus Christ nong pen em jong pi bat jonga. Ngora ki jing khublai na ka yeng ka jonga ya pi kum ka balang ban ngit scam. Bakani ka por ka bangia kendu bangia tei. Nginya puson ngia mani ngi syakri lang yu blai. Kalong ka por ka banginya ai men sim mar kelyang. Bag banginya awan maru ka jing kerku ha ka jing em ka jongi. Kumbalapan sngau kani ka sngi utrai kalong ka sngi ka bakarpang. Kabalapan bait na ki bor ki bahalor. Kalong KGP Assembly Sunday. Kabangi kan mau ki balang baro ki bana KGP Assembly ya kani ka sngi. Kalong ka sngi ka bakarpang khamtam kabangi ngin kershan ya KGP Assembly. Limba ki jing ai ki jongi. Berkumju ki jing duai ki jongi. Batang kendiat tangkum jing lamprang. Ijing syiatu kendiat habai day bagi KGP Assembly ki projek ki jongka ku mangila duai ru. Ke KGP Assembly ki dikabor ke bahalor. Kabayalam bat ke bapet iki bor balang iki artili ki sinot sepngi bagi sinot mengi. Iki bor balang ki jing penyahat balang. Manalor ki jing penyahat balang ka don ru ke projek bagi KGP Assembly ka don. Katu tili ki projek. Kabangitip kabadingkong kalong ka sinot kompleks bakaliban kemi. Ka KGP penting press ka baju penprint iki kot ki denkam ka bangi ki sinot ki balang ni julet penprint ki kot ki jongi ban penyat ya ka. Bat ngitip ru ka don ka projek ka bakrau artili ki hospital ka bahani Shillong ka H Gordon Robert Hospital bakadar men tunnel hajowai. Bat ka don ru ka projek ka wei ka bakham krau habade ka kamyalap ka bangi kot ya ka foreign mission. Ka mission ka jongka hapot Nepal. Ki para bangit biit kendiat ke jinga thu habai dep ka foreign mission ngi aingu ublaing ka foreign mission kalayat ka ar pesau tuli kisnem. Bat baro pitip hapor basdang ya kan foreign mission ha Nepal dan sensyar usim. Kalong ka por ka ba ba. Hari ngi aingu ublai ka por ka yat. Ki pastor ki bandu basdang ki balet banyalap ya gospel bat kayeng ka sem ke jong i. Cisha kilayo ban sayu so. Bat ngasong thu bahaduk mentah keladan prateli ki balang hapot Nepal. Bat kidan arpau teli ki preaching station ni ki Jaka banyalap. Balabun sepangut ki Kristan ki pai Kristan ki lapin so elade. Cakamet ka em ke jong ukris ka balang. Bat mentah idon iwi pastor ka family ke jong i ka bade hang the ban pet ban mai la trai ka makha arteli ki snem hapot Nepal. Bat ka kam ke jong i kalong missionary pastor. Kabah khamat kalong bai in page ya ke jingalap ya ke mission. Banra ke kubor bagi dan ki missionary bahapok ke jong i ki Bible man ki banlet banyalap ki evangelist ki banra ke kubor ki kentot ki ke kentot. Bagi dan koi ke project ke bakra kata kalong ke school. Kabaki dan hang tipok Nepal. Bagi headquarter jong ke foreign mission han Nepal kong Kathmandu. Kabari ke capital ru jong ke Nepal. Ki parawiit nang mencia thu epi ke mangalayo jing tip ru. Babun teli ki snem kani ka skol kalayat. Bangasung thu ru kalayat ke bakhat ar khalai teli ki snem ke jingat lenti ke jongka. Banene ka skol kilasai shibun ki khna. Bangasung thu ke mangayo ka khubor ke basutanat bergabiyo bensim shibun abang itip chapang ni ka skol ke bak KGP Assembly ni bag ka foreign mission apa Kathmandu ka don. Kalong lakum bak khar ar sin kilale e kabut exam ke jongki kim judon ni ka third division bat 4 judon ubapil uweiru ling bagi ni ka artli kisnem bat ka bakham snat kalong kidon ki khna school ki ba pas ni ka school jong ka assembly kidon menta keleng jong ka perthai ki badon ki bret tibit ijing puli ki bakham shalor baling bagi ni kisnem ki babon ki ni ka school kali benchuai ki yang school ke jongka bangi song thu la don alai tli ki Jaka kali ban mi. Kalian kapor kalau pelong ke kue ke Jaka, kalian cak mi no, namar bagi try kalian kam kalian ban pet no, nak kue ke Jaka ban wai pat kue ke yeng. Kisi pelong ke school, hak ke Jaka kamera kelas ki pelong ki yeng, ki bamdeh ki perkat nam tak kamera ni ke building ban pelong school. Bar ka bakham snan kalau ni bagi di ar kalian teli ki snem kalian yat, ke KGP Assembly kalian kre, kalian yo ke Jaka la jong ban kre ban chinai ke school, bangi sung thu, bamentalah 90%
Kiladep ia ke school building jong ladi. Bat para bangit biit ki jing kentu ke jonga kum kini kapor kalong. Kum bangi asngau ke mensim ke jong pi bang asngap ki jing ai ke jong pi kum ka balang. Yai kershan ya ke project jong ke assembly. Kershan ya kini ke hospital ke jing ibu artli ki badan pedeng ke bagi jing arab ke bagi dan kam ke bagi nyarap ki. Kilong ke hospital ki barim. Imlak bangin len ke hospital ki jongi ki ladi banyak ki jing lima ki stem ki balalet. Ring aingu yu blai habangi ipat bagi nang yai kio kini ki sngi benang wan. Nilai biang ke dur ke jongka, ke jing kermen ke baap, par ke berenkam kolong ke jing kershan ke jong pi kum ki para bangit, ke jing ai ke jong pi, ke jing duai ke jong pi, par kum ju uru ika free mission, ke jing duai ke jong pi, ke jing kershan ke jong pi, bangit scam, bau belai unkurku, bang bagi jing ai ke jing kershan ke jong pi, par ke kubor ke bangayo namaru missionary pastor badan hati Nepal di Parlok, ubang ngait, ke jia phone, limbang ni kisnem ke lelet kani ka sarkar Nepal lepas kui ke bil bakal pelong anya ka. Bata bil kalong ke bae bah. Bagani ke bil kalong ladalap ba uno upen kala Kristan ya no re no. Di ban set patok yu usan snem. Bala dari u foreigner ne uno ubrio banabar wan yalap ba uno ukala Kristan. Udi ban siu sanlak tingka ban pai pat ban dipot yu syakari ke ba u dei ban wan pai. Ngisu tu kalong kapor ke bae para bi. Rekum kita ki jing ngai te ki pastor ki missionary hang ti ki tresitom. Bat bon na pedeng ki para banget ki badan pa Nepal ki long kita ki senran ki bari. Ki bari ki bamnut pen pau ko mangi pen pau mangi. Para bi ngai aingu yu blai ha ngaperkat ki jing jong Nepal ngaperkat pa ila dia ka ri ka jongi. Ka jela ka jongi ngio lai luat pengin syakri yu blai. Ngio luat pengin plai ka kerteng jong blai. Ngio kat bangi mon pengin kiu si ka jong blai. Renga perkat pa ikari Nepal, jing bagi jing thu jing syam juki ngasau sen ki. Tongin duai nam ta jongki. Tongin kershan ki di kilong simet ki jing duai ki jongi, king ki sem ki jongi. Ba hanu nok benta benginget. Aku igesngi. Ke Nepal kan selong ke himaba ke jong Ukris ublei unyarap yangi. Kini kilong tang kendat ki jing thu nganu melak lo banya thu kapor ke Indonesia. Hering kalong ke jing Arab epi. Baru kajing aibor kumjuk kajing tip ipi pen kershan yagi project jong ke assembly ke jongi hani ko por ngin pai no shika ketin ke jong ulai kabenta nak ketin ke jong ulai ke ketua malapen polis dang mene ketua kabenta ke baar ke mencem Genesis berkan dehi tu ke dekat nadu ke bakat la adu ke lenong ke bakat la ke dekat benikong terter berkan polis syu ya ka ring situ ya ka kum bakalong kadi kebental pi puli ke heading jong ka ke bu ang tu kalong u Abram berulot kia klat lok no. Kata ada kejing temu, berkata kali kejing kuat ke jongap, kali kata ke bentar ke bangi kuat, bangi nyepuson lang hari ke por ke ketin ke jong belai kelak menciem ke Genesis, kalong ke bakat lai, ke dekat ke baningkong terter, berkalong rem kalong ke tu ke bentar ke bapra, ke dekat bapra berkandai. Baca bangin pois ni ke bentar jeng ketin ke jong belai, ngakuat itu kena sipang ui somla. Begini itu kena ngi sipang ui somla rong ba. Ba uniu samla rong ba, uriu samla bala rong ba ba, bala i ba, ula biang ka kam ka jam, ubiang lut na dong syadong. Hari kejing duna kejong kalong kejing terang kejong kalong ukwa bencong kurem ri umpen kendu eka brio, ne ka life partner kejing im kejong Ulang ubrio blai uju duai ba, badalong kamon jong blai bu blai unyalam, kendu eta ka brio, kabalong ka life partner kejong Pagalon wi gasin ka balu dei banet jinglet, ula kieu. Hakaplin, boleh syong kasit kadang 3 seater boleh syong kasit ke bahap pedeng. Berkalong ke journey ke bakam jengai, berkabakam por ke bun kenta, beruhap bencong ke flight, beruduai ong trada kalong komon ke jong me. Kini ke atli kisit cakadang sikamon kilat, melak ban pa enu ke brio. Desi dah kalong komon jeng kan syong sikadang sikamon jong abat ke journey ke jong esi kalak ban ke life partner jong uduai. Kalau nut ke jong kata jingkuai kambak lah uduai. Bat kabonang syong gum tahu dang ap ita bikin boat ya ke plane bikin wan kita ko passenger ben syong hanjan jong kelawan sisa kui ke samla kabam dah bah brio ke syong ke tiang jong ulah kamen bah wong imat ke ni klade ke por yang pas ketuk adi syong gum ta kawan skui ke samla kamba brio sekaliang kabon ke jong ke syong hang tahu sedang men krumar tip syuk ngan le kumno bat pitip uduai kumno shaban take off ke flight uduai upai silang kediang beranda ke samla ke bamdah babriu ong try. Ong anong upai sikamon ke samla ke babriu ong try. Long gamon ke jong me. Upai kediang ong try wanim lam sing pensyoi.
Kipara bang ibe ngi em hakum kata kapor. Bun sien ngi long kum ni samla ke jing em ke jongi ke jing jit ke jongi. Bat na du bangi kiem step ngi hab bangin jit ke jing em ke jongi la dengin ki step dengin kis ngi. Ngin jit ke bayong ne ngin jit ke balik. Ngi mon. Bat pingat demngat ban na du ba pi kiem step hadu ba pin kelyap ke kemat ba pin tia men met pi hab iban chu jit. Kim la bangin lai bangin jit. Ke ba bhane ke ba sniu, ke ba dai ne ke ba la ngi hab iban chu jit. Bat teng kini ke jing jit ke jongi ki palongi bingin jit malah kapor. Bat don kapor ngi dei ke jing jit ke jongi, don kapor ngi laj ke jing jit ke jongi. Don teng ngi babiru ke jing jit ke jongi. Don ngi suhun bangila jit ya ka badai. Bat kum juro ngi emi di kisngi ki bae. Kam tam menurut bakawan kini ke pandemic. Habangi kendu ini ke klam. Man la kasngi habangin jit cibun ki ai. Ban ngi kum kinong syarai juga balang kinong syarai juga balang nganget hang niru ihap banjit cibun ki ai. Ngi kum syarai balang kumno pen penyat juga balang ihap banjit cibun ki ngilek kumno ngilek kan ni ngilek katai. Bat don ki dekat balang ki ba phone ngi pastor ngilek kumno pastor. Ngimtip syuk bagin jit pastor ka dai ne kam dai ka laj ne kam laj ulong nam long ka long nam long bagin le. Bat don ru ki dekat balang ki ba phone ngi. Bagi tua ngi kau pastor, ngirit mensim ngi khuslai, ngilek kumno ngimtip syuk ngimnang syuk bengin jit pastor. Ngin yat kumno, ngin yang kumno pastor ngimtip kadai ne kam dai tu pastor ngimtip syuk pastor ya rap se wan se syeng pastor ngi ko mencong kai bat pi, ngi ko bengin dwai bat pi kenang ngisung thu ya kai bengin jit bakan long ka badai. Bat ko khubor ha kan ka janmiet ngabu eka kum ni, ta ka jingkeli. Ka bakumno ka jingjit ke jong pi. Kabakumno ke jing jit ke jong pi. Ngakwa ban bu kum ke jing kili ni kapor. Ngi pencong rem ne ke Genesis long ka khatlai ke khat ke baning kong hang ni ngi i. Lingkot ngi i ni kapor ki arnut ki breu. U Abraham bot ulot. Kini ki arnut ki breu ke tin jong blai ke tho ke la mi neri Egypt. Bikale chati ke nong ba chati ke kanan bikale share darah pring Bethel bat kanong ba ai. Berkaktin jumlah ke tu kong bu boleh ulah kerku ikini berangut kilong sikini si persa. Ulah kerku jing don jing em ke jongki ke spa ke pau ke jongki ki belang ki masih ke jongki baro. Badah bakilah nang roy kumta kelas dang mi ke jing ya kaja. Kaktin jumlah kelas dang mi kong kelas dang mi ke jing ya kaja. Hapdeng kinong ri kinong ap ke jong Abraham bu ulot. Kisdang kapor banyak kini kejaka plang ke bejar ngam ye kejaka om kisdang imi kisdang kejing kaja kiran kipor kejing ale ber ulot ulai i onganang Abraham ulai i kani kejing kaja uang kani kamlum la ban long kum ni kadai kapor ngi bengnya klat lak no kadai kapor ngi bengnya ya lak no namar ngi suthul ada ngi don sa kum ni kini kejing kerja kini kejing kin yai mi balesekan mi ke bas ngusi hapring kejing dai siang sisem wa Abraham ubalang ukni ko mama ushim ni kejigit clear ban pen bet yela kayeng ba ushim kejigit clear ban pen bet ye kayeng ban pen bet ye ki yo babaro kenu mi kejing kerja kenu mi kejing badai hang ni para be kimi ki artli kejing jet ban ngakwa pengin pet ini artli kejing jet yang dekat janmet ban ngin persyangur bin eksemen ngin persyangur bin wat yela de kejing jet ke beningkong kajing jit ngabu ya ka kajing jit ke bayalam diki khamat ke bakin jado bet philak ban syam ya ka kadakot ke basipau kaktin jumlai ko ang habadin kata haba kilas dang bakin jit wa Abraham ubalong ukni ulai ke kalat ke beningkong yu lot bun jit bolong kolot to jit babe dan melek cekadiang wang ngalek cikamon dan melek cikamon ngalek cekadiang oh to jit kat sebemon lot wang to jit to lek me ko bah to jit badai habang ipuli hagar khot ke pau kaktin jumlai kong ulot ulak khmit ki khmat chi them jong kawa Jordan bot ula jit ya ka jaka chi them jong Jordan ula shna king jan mardan ber Sodom al shi berkat ala di perang bi habor boong bakin ya klat no lesi ulot ula shi berkat la di tim ngan yok ke babahane ngan yok ke berunang am tip hari Abraham ulong umama uai ke jingjit ke beningkong yu persa jong pici berkat tadai mangi mat sing phang ukni banjit ningkong kumnu uai persa but ulot ulah sim ke kabu ngangai ulah kemen habu yo ya ke first choice bo unjit
Mar unyo banjit ke bahatam du kaktin jumlai ong ula pech ki them ji wa Jordan ula I ki them wa Jordan ban nganget ki kemat ju kalau ke jaka ke basa iso ki wa dut ki dan hangta la dang yo ketika jaka ti iman ngan long briu beruf pa ba ki jingri jong inang roy bar kum ta ta ula persyang ban ken ban ngai lo mi ke calculation na ke jabieng ke jong bar ula jit ya kata ke jing jit ke jong ngan lech ti them Perkai balik kau ke jing lek ke bakam bakala ke jing im ke jing ke ujit ulat kalong ujit ya ke jaka ba ulate king jai marjan bat Sodom barok ngitip sipang kenong ba Sodom bat Gomora ulat ulale ya kata ulajit barok ki ba sabar ya ulat ke jing jit ke jing kalalong ba ulat ujit ki ba uyoi ki ba uken jing ken ki kemat ke jing Kaya ngalasi bangalong kalau gajing jit ke bakwan mentoy, gajing jit ke berkat tangnya dia. Gajing jit ke basyania halor gajing start bagajing pang ke ba ula ban sautu ada gajing berkat beriau ke jong ulot ya ke balak ban long. Penban ulot umtip bagajing jit ke jong ula jit ki ke ba pentap da kita ke jing perkat bagi jing la bakabor jong Pat om dei tang baga ujit hari ulat ula pai syadu syamingi ula yaj ula pai lendet ru ya ke betel ka jing jit ke jong ulat kalau gum ka siren ka pemaham yang ki banget bakum dongin jit ke jing im ke jong ka jing jit ke bangi jit kam kata tang yang asimet Kajing jit ke bangi jit kajing im kajongi kam tak personally tenganga reka kata rui ki mamarjan barok ki badan ki ba iet ki bathon ki jonga bad ki beheng basam ke jongi para mai be iet pitip nemtip ba kajing jit ke banga ngajit ke decision ke banga shi makanun ko por kam kata tenganga ka kata rui kini ki badan hajan jonga ki ba iet ki khon ke jonga ilok ke jonga ki beheng basam ke jonga bad kanun ko bajit kam kata langi ki ru Gamla ban klet wi gijing ja ke baja ke banga ngamat ke jing im ke jonga. Bagata gijing ja kalong hadir apor mensyua ngadan keling katre ke bangidan Cipo Asam limba ka Shillong Rilum Presbytery ngatre hang tie. Pag di kapor bangamut wan Shillong wan Shuti. Bang ngalihan ke train na gohti. Bang masih na train tu ngapoy papaltan bazar ken gibri ke badi so. Pada pedeng kita ke badi so udon uwe udakar ude nu so bel. Ngetip di so bel mu ba e ba ngi bam ba ipa jonga iit bam tu so bel. Ngim dah smart ban bang ipai it ban bang tengong antit nu so nam tajong ba ulah priang ata madan ti so idon ki bas he idon ki barit kiden ki bas tem ding bajarang pun ya ta ki jong ki jong kirong tengong yu ong kat nu so nu ba he kat nu brek long ong kat ba pijit ka ju ka dor jit ka pimon wong bar kum tang la persyang lut bangal perkat ki buj ki jing start jong la persyang bangan jit uba bahatam du bangal jit uba he tam du na ta uba stem tam du nglara ngong uni te sibet ngal ai pa te ina bambai in bam tengen nu so ngalara sitom ulong bakam he ngalajit bahe tamdu baru ba itanat tamdu ngalajit nang ta baru ulong bahe ai tibing kamera apla bro ngala struggle nandu gohoti un poi mangara itu so tambo yen ai pa hieng baran da poi hieng la kemen sibun man ai pa nu so ngong pang lorat nu so anta jong pi bang ban bam nu so bel simpau ni nam ta jong pi ngwan ra baru tarik jing kemen ngwan ra tu taring ni odno baru ta mar sentit mar sen pat ke basusi kalong mar sen pat ulong usok boput cepo ngasong diau ngasong si kapelong yang abangan perkat para bengit kapelong perkat ngong balai meneng alek bit jin deng la ong yu tu uba dia me melong nong dia mla dia berkata metip bah unu so bang da ong tu jit me nganget unai ba bahatam do hari ngala jit de jing yu ke jonga ngajit jing perkat jonga habang apet ti ku ba biang do hari ngam tip cepo ulong uba pun sya yang ni kapor ngan kut ke jing ong jung bil kroda wong kum ni en bipli kada pareng one's choice can produce a lifelong consequences for good or for bad. One's choice can produce a lifelong consequences for good or for bad. Kajing jit batang sisien. Kalau berpemi ya kajing im kajongi la ka babhani ka basnio tang sisien. Kabar kajing jit ka bangi hani ka tin kajong belai ka ban syam harkat bakat sang abu ya ka. Kajing jit bayalam da kajing tu pau ka bakan jablai. Kajing jit ka bayalam da kajing tu pau ka bakan jablai. Kaktin jong blai kong hadin ba ulot ula ban jit kalau dari sekebenta jong Abram ban syemi ta kajing jit ke jong kaktin jong blai ke thu ngi Abram syem le ku male ulot syem perkat syem pet
Hari ula ap ya kaktien ke jong trai. Ublay ula ong yu utrai ula ong yu Abraham to khmet mentai ki khmat ki jong me barok ki bame i ki long ki jong me to ya ki linter ke jong ka to ya ki pingkyang jong ka barok ki bame ya kan long ke jaka ke jong me Abraham ushania u ap ya kapor ke jingelam ke jong blay katar ke jing jit ke baar ke jing jit ke badap jing thok pa ke kenja blay u ap ya kapor jong blay u ap ya ke jingelam ke jong blay Bar ketin jung blay ko ang hadin. Bula sngap ulai syuk ek jing alam ko jung blay. Ula pen kenria ek yang jan ki jung u. Bula chai ki yang jan po Hebron. Ba andala leb snai ki yang jan Hebron kam kut tang kata ula teiru gdowan but aingu u blay kata ke jing jit ke baar ke jing jit ke alam de ke jing thok pau ko kenja blay. Ke jing alam ke jing thok pau ko kenja blay. Uai Wa Abraham uai bagi we kin jit chwai ka baning kong. Ubu ye jing sok ba jing bha jung ka yeng ka sem ka jung halor ka jing kwa jung shimet wa Abraham ushim ye kata. Ushim ba u kwa jing sok ka jing bha jung ka yeng jung ban ye jing kwa jung shimet ban pen bet ki e baro u ai u lot ba un jit ye ka baning kong tam do. Kwa e jing ka ja. Ru ushim ka jing kit kli kum urang ba bu kum kni jung ka yeng. Kejing jit ke babu yu blay hashwa hakmat jong ki barok katan kejing jit ke bayalam yu Abraham. Kejing jit ke bau blay yu yalam, kejing jit ke balong praktikal om ke basi perkat le ke mudur ke bolong ulot. U Abraham ulang kholu kamlong praktikal kendat kejing jit ke jong u. Ulot te ulong praktikal usi mudur usi kenjing ken u i bakabha u jit chata hari Abraham usu thop umla ban jit le de ubu ahu blay u yalam u bad u kamlong praktikal ban ulot kejing jit Abraham kejing jit ke badap de nut ke basungu u blay kam dei tam u jit u sukmen bu yu ari u dap de kejing jit ke bu u songu u blay ke ke bu blay u ai u bu un jit Udon luai komentar utho ong kumni habaya de ini kebenta ya gini kebenta nak ketin jumlai ong kumni Abraham was trusting God for the impossible. Abraham was trusting God from the impossible. Mar balai ke ibu balai Abraham ule ulalong umushania ibu balai ke ibu lak benlong. Abraham lo shania lut hu balai tak ada ai ke jingjit ke bahatam do ke bau ulat unjit ki pramai biit Kemong epi abang ilam hashwa kejing sedang ke bangakren ni bentak tin jong blay ong yem portai bang hab ngin jit bet ngimla bangin lat kumno ke bagajing jit ke jongi hato kejing jit ke jongi kalong praktikal ne kejing jit ke jongi kalong kejing mudur ne ke imagination ne ke bang isperkat da kejing briu ke jongi ki parang beit ke basong si kalong ngi ki briu ngimtip siklemat jong kejing im ke jongi Ngimtip ke banja hak sikanta juga jim ke jongi ngimtip ke banja hak sisngi juga jim jimi ngimtip ke banja ke ban ap yangi ngimtip dan na preng jongi ke batip kanong inang ya hal selaj ning perthai ngim dan na preng jongi ke batip sakanong inang jam sakanong inang ya ngimla bang ngintip Rea preng jong kita ke bom tip ke jongi hajeng kita ke bangingim la banyoi kabaran kam kalau bangin jet iki ke barongin pashu blai dan bangi tip abangi jet aba blai alam nginyo ban mat iki ke bahatam kum Abraham ujit uyo ban mat ke jingim ke jongu udan wei brio ukli yanga wong pastor ke jinggerku ke bahatam duk bau brio uyo no blai Kaya gijingker ku bau breu ke bahatam do kayu uyo nu blai ngang sedang menong yu ngang gijingker ku ngang hajing perkat ke jonga ke berit jonga ke gijingker ku kolong bau beliu ai ke met bekot bakia lese ke gijingker ku ke baar kolong ba ngiyok yang kesem ke bangi syakri u blai ke gijingker ku ke balai lese kolong bangi long ki breu ke tip blai ke bangi wat ke khamat ke jong u bangi sau thu ke gijing pen ma ba gijing map ya ke pop ke jongi Ngaperkat bagi kita kejing ong jangkila daylut uang uni samla ong ni rong ba ong pastor ong kamda day kata kejing kerku ke bahatam duk beli ayangi ngong tak pat phimut ban ong pastor kejing kejing perkat jang abang pulik tin jog blayong kejing kerku ke bahatam duk ke beli ayangi ke brio kolong kejing bom tip kejing pangkalasai ong kata kejing kerku pastor ngong ngamla masuk pensyai bahaya ngamla masuk kejing bom tip kejing pangkalasai kata kejing kerku ke beli ayangi
pada bau ya tu ubatai ngau kadai. Wang raga jing bom tip ko jing ispang kala syai gring jing ku. Wang syubu pastor. Lada ublay uwan uya tu epi ba pi bin em stang arsnem pin le gumno. Wang ai ka jing ku slide situ arsnem lumpai li setang lai benai pin klap no ro ka jing ku slide ka jong pi. Lada dana preng jong pi le ulong ngaya tu ba bin sayap ba kan jar jing yap ka kapsir case accident ka jing masau pin le gumno. Dan ublay unya tu epi hadin setayau pi kendu ka jing ka yeng ka jong pi ne ka jing du no gi be patoi pin le gumno wang. Pim kuslai orang hatu kam dei mo ke jinggar ku bangim tip ikala syai kam dei mo ke jinggar ku bo beli ai yangi pat nga semenjor ngi menjor langar ngai kadai sisa ke jinggar ku ke jing bom tip ke jongi sipang kala syai ka pelong ke jinggar ku ke jing em ke jongi mar balai ngi susania be ho belai mar ngi tip dala di nginum la bangin jiet bangi ngim la ban tip bangi ngim yo i dala de hari bangi mi i ngim tip ngi syong ko try to pen jiet me yalam me ai bor yangi Karan suku jing jaga baar katar jing jaga bangang e kendu i nganya tu ipi marama pen kre ni ko khubor ka pen kan mau ngai jing jia. Bagta jing jia baar ga por bangang ngawan pai ni asam bangadon ti ngapo henong po. Ngara kali la jong ta kapor ngahera nong po bacan poi nong po pi ti beri so trun atau rut surok chan poi nong po. Kibu di so trun jong ki. Barkador khambet la pi thiet nong tu. Ngong mangan thiet so trun ngara si. Bangakan mau jing jaga baning kong ngong ngalum commit you the same mistake. Pada ngapoy yang takapor ngatit sa trun, ngong ito ba ngako am tit sa trun, ong jiet nang tu ngong ngamnum jiet mangangong. Ong ba ngangay kay ba pipi jiet ba pi ulong ba bat pen jiet sa ngau sa trun lu ba pipi ba byang bentiang. Bat ngai tu epi ngal perkat ba un jiet utau ba he ba stem dan nang tau dan nang tang im bu tiang ngapet mangawong. Ujiet melu tau ba kamong jerngam melu mala. Ong beli pi adu ni beli byang su ni ba stem tiang su ni beli pi ani ong ni emba uni kam tiang ni bar khoi. Ngong kumno disupai kador tu jarngam tu kumno pinong tiang di wang chusim bei la siang baru wang pindah kapor pion beng pesan tit beng disutun ulong sutun batang ngitip bengi dia bat sisa ngashani ayu ngati ta sau tili disutun ki khalong ram jarngam da poi siang utiang ba sisa kata di jing jiet ka baar kadi ke jing jiet ku ba ulot onganong abram ujiet ai bagi jing jiet ke jongir ke long kumta Nginumpet ki basabar. Nginumpet ki bangin ki kemat ke jongi, dan ki calculation ke jongi, dan ke jing start jing ke bangin hari nginong bait ko try nginum don border di hari meme ki bahatam do to try to jet to alam yangi. Uni ubanay un sakut no, uni usnem un sakut no. Ngin sawan usnem bathamai. Pramai be dan pedeng jongi ki dekat balang ki ong yang pastor tip usnem bathamai ulong bukum no pastor. Tip ngim tip ke banwan, ke banjia, ke bangin le. Hari orang kawai orang tu tip bangi dan ublay ngisi shani alu dahu. Dai mau bayalam yangi, dai mau bagarshani, dai mau uru, kalau Allah banyalam ni bagi kisnem ki belalai, unyalam ru kisnem kena sawan, udi ublay ubat tip yangi, bar ke jingalam ke jungu, bar ke bangi shani au ublay unai bor yangi. Bar dan ko jing ong bil krodau ong isi ni di kintin. Serving God will not always be an easy choice, but it give a choice that bring the consequences we can live with. Bangin syakri ublay, dengan mani ublay, kamdai ke jing jiet ke basup. Hari ke jing jiet, kaman lampat, ki pengilak ban embat ka. Bat syua bangan penkut ini ke kubur, ke janming, ke syua banyak tuai pingan share ke tesmoni kendiat. Habai dep ke jing em ke sem ke banga, kum ke ying imat. Nadu bawan ni ke pandemik, nadu arjar arpau, ngi tuai pingan pingi, kum kinang syarai balang sibun ke jing em kenduk. Bani ki pastor ki kenduk sibun ki jing bat ki jing kenduk kawai hadin kawai ki jing duk no jing dikot balang ki bi batan chi ling ba ka ni ka klam baglapoi ka por ka ba bahai ki nong syarai jong ka balang hab ban mi mana ka sngi badah pedeng jong ka lockdown hab bangin mi bani hab ling pendep bangin on tap ki para bangai ki jongi ban ngam ju perkat da ka jing im ka jonga lain ka ministry ka jonga bangan tap brio laingot haju ka sngi ka bangami na yeng nyau bi jim step ngon pa siang nyau bijimin mit ngim yo sya ngim yo ja pan ngi tu epi hadin katang yo pang yo sitom margim khmit lenti ngedang mong balik tap yi wei para banget i besukrat im dei covid hari ka bangin poi shalom lai tu i blakhat i bedan blakhat covid na porobat sal ban ket i pastor ti thlio no i ngila ti i ki poi mi bar ka banang pen kre i la phon si pastor la khat si wei pastor ti thlio biang si i kum tangi ap ho hoj kalong kapor ka ba engi bangin mi
Kelong kapor ngi kabae bengilek benye kenduk bengin pendap bagi beroi hale kelong benta pa yang ngi kicik kliek kabagi mun syara wangi hab bengin pendap. Pan ngai tu epi arhajar arpau ulaya chedien. Sibun kijing sibun kijing kenduk. Par habakut arhajar ai pau ngong ngadwai kijing dwai kijong ngabi king gasam jang ngi aingu you blay bu blay ulada yang ngi. Ngi lalan nya gni ka klam. Ngim syamat ini ka klam u blay ulada yang ngi ban ngi la aingu shisha you blay ngong kumno blay udang ngim tip. Ladon na pedeng jong pi ki badan hang ni yang mani ki bang padi omat ini ka klam pi pa ikan do aingu you blay. Badai hu ajar arpuar ongan ajar arpoi uni usnem. Hu agras nganong Julai ndu Julai arpu pratrik kadon kejing kelak kindat kebangang habangan jit mana kapor kejing im jonga kam temu benai August the whole August kede kapor ka ba tam do yanga baki ing kesem ke jonga. Hu ar pandai tarik u Julai ngilaj benyo ikelong jong ibarit ngilaj apa wodan kila tes si message jonga badin kata ngi pai siing hadin chi kentang yo ka message ka bagi nang syong di isya bilang positif mai. Kala pencayong yang ngilek kum dong ngim nang syuk. Ngimla asyuk ban perkat, ngimla asyuk ban lek kum dong jong tong ngilek na hospital mentahi. Pengilakit i hospital ban ngangalek ngongan up no mangai i. Ban kam pai hospital la tes ru yang badin ar ketalap bangalong positif sama ngaru. Kelang rak gejing bagi doktor kilong bangi haban operate no ngaban CS no la syai message pingin namla ban slam baru pilong positif ngim take a risk. Berkum tala syai men step ngam ju perkat kapor ka ba ka bangangan lek ba ilok jonga inmi na kamera bi ithia in lek ka uti operation tengan mla ban lek lang badi kan mla ban don lang badi kan mla ban i berkum ta klara i la CS kong sukses ban ngai tu AP nadu le ban operate i saus ngi ngim yo ikon jongi idan be siapa baby room minum la ban i mar ngilang positif kalau kapor ka ba ka kmi kun la ban i kun bakha kamla ban basai kun bakha la shu basai ki da kadut ba shu ai bakal kapor ka ba hadin sausngi kami sakawai kapor ka jing bakyong pastor ngile amno ikun bi klein la de discharge i pikwan la man test ngong test i ba ki test ikun ni bakha jing ilang positif ta lo ra ka jing ngi ngila syadum ngathu pi ngila syayong ala dom cepran ke ngile akum do ngim nang syuban perkan ngim nang syuban ja nyami dan hospital ngiri sa corona care center ngi sa amtah rius ngi sa angtai nya sa ngi bro ngut berlaingut nang ilang positif baro bahdin kita bisa sans ngi kita sahayeng ilang positif si ikun bahaya jang benang laisnem hayeng kata ora jing nyami nang tai ngi wan sieng ke jing halor ke jing tunjuk halor ke jing tunjuk bar ngai tu epi ngi wan hayeng ngi wan kumenta ka singi mi na kantin center ngi wan hayeng la syai ka singi ke birthday jing kun jing bahaya kila ada celebrate birthday English pen kebani hayeng berkom kapor ka ba ka bagi bahing basam kimla bandon kila sung diau kila sung si ke sibuk ke jing tuai nam ta jing kimla banwan banyak kenduk yangi banyak ki bagi kenduk ke ni ke su tho ban ngai tu epi next day kon jing sitom ke bajur bhai lok jonga ke ba oxygen level ke jong i kala hiar haduk ka ta lapoi tang du prap khandai new 4% ke jing oxygen level berkata ke jing hiar ke jong i ngam perkhat bakalong haduk kata kala hiar kata bakala dei kapor haduk hadwei siteng ngimla syuk ban decide ngile akum do ngipun siapa syarabat hospital di doktor ngipun hang tu ngong ngimla syuk ngile akum do bagi doktor apor khatwei siteng ila syem di ke video ngan phone video call ngak ban pet i barkum tang labu itu oximeter ke ti jong i pada bathau i pet i doktor i ong pastor utu oximeter man umlong le battery lo down sebab test pi kan pet i test singa ka reading jongga ka biang ngalong normal bagi test biang i kamlong normal prap khandai prap hunyo oxygen bil bagi doktor syong hang tang iong wanum ki syu nyai por pi khatsan min point salam gum tang no banyarap pi khatwei beje min mit piap wan no hospital lem gum tang ngim la banyarap pi khatsan minit ngin ai por pi para bi ik long ko por ka ba kalong ka bade bang le hospital ngin i kum no ikun jong i ibadang kha badang prasngi ikun ibahe badang lai badang ini kum identik kena ibadon hayeng bat ngile kum dong ngile shudwai shublai ublai lo ai jing start yang i bangila pan bor ban cha bi we i hab kin si inwan hayeng ka jong ban sa bangi nginyo ban hospital bangi tu ipingam expect bakan long ka basni ho kata ka was i baran dak lale CT scan i message jonga ngala daw mar Islam mak Islam CT scan ko bas architect mestep kila CT scan i ban nga ap si ap kita kimi pada bakut kila rais kamera marsulong kamera ki khot ki doktor ki pastor ki ko ban mi shaban ko kendu ap bat kalong kapor ka khubor ka basungsi tamdu ka bangang yo sngo kablong re heart broken
Berkebangan ngam ju perkat ngam ju menom dong tak kubor kang pastor nginya thu ba ya ka kumbalong pin pedang ba ya ka nginum ingin peni kum kalong bagi peni yang atu ke report itu ka video jong CT scan ke jong yang pastor ta pet ya gini ke video ngan batai pi kumbalong kilong jong ubri ke normal long skriban yong ba ya ke CT scan ki balik di ga jaing to pet kitu ki balik kilong kumno ilok jong pi pet la li lut kilong sebaro ki yong stang kendat atrai para ke jing ken ke jong yang estimate ki pi kalong 70% kilong skila jaing mo ilayo pneumonia. Berkalong ke baik bah. Ngimla bengin kular show pi pastor. Namar ngingi kang syatho pi pastor bun ki ba 60-65% bun kim survive pastor. Hang tangai thu pi kapai ke men siam jonga. Ngam nang syu ban le kum kong hatum dan chances syu ba ila ben khot kang nginum ong ngim commit rem syu dwai syu blai pastor ublai ule ka kamba. Pan ngai thu pi para bengin bi kum takapor nolong hopeless. Kapat ke mensiam ke jonga pada bang akiu nang tangali ben kendua i meses haka kamera ke bi don bot oksigen bi deng ngam nang syuk ban le ngam kwa banya tho i kumbilong habi kili ngai ongko yang kumno ki doktor ngong ngasye tho ya pi ngam kwa banya tho long ngong tho ya pi bagi ong ki long su pi kila jeing insure alam no i pi ai su ki pen khoi ki long sebangai tang katu ni si pi ban mi no bayang hoto da kalong kumta ta sutanat yong Baiklah telot bah. Ban ngalek ko ke jingle batang kini kendat sengi imise sebi pe ke mobile ke jonga ke galeri jonga i wi kadur bang ngasion. Imtip bang ngasion ta kadur. Ba ta kadur ngasion de ta kapor saban ra sa ICU ngasion tu e kadur jong i ngong ya si la banong kadur ke khaddu ke bang la pen i ki bahieng ke jonga hadu kata kapoi kapor. Mar ngalai i ngilatip i ke bubun ki baklat ni ba ni covid kim ji isu. Pasin ba rong sa ICU. Pada itu pi ngom mendwai baca bangan ra ngan dwai nam ta jong pi ngala persang bangan dwai ke mensim yo ka ngam la chba ngam kwa lo ban yam ka ma jing tom lele let na ICU ngan sa dwai pi da waiting room ban lang poi ke waiting room parang bi it kapat ke do nur ke jang ngam la chba bangan dwai ke mensim yo kapat ke mat jong ki jaw ha jing dum jong kamit ngasau la dum lot ki bar khaj ban nga dwai ni jing dwai bang ngam num kret ke jing dwai ke balingkot ke jing dwai ke bami na do nur ba ke jing dwai ke bangala shubrat lot ngas IT lot be kata ke jing dwai ka long kum ni ngong try ho nyo snow ki nurse ki doctor ki ong yang akumta syapang jing ilok jonga hare ko pa me melong ublei la da me mon ko pa melak menlek ke kamba melam pen khia i ngamar ta tien ko pa kata re toy kamon ke jwe tole ya kata bal ko try la da me ong ru bagani ka miet ene ke sngi ni sngi kita yo kilong ko por ko kelenti ba khaddu ka bangangan nya bi ilok jonga ro ngalong gumno ko try ngamla banong long kamon ke jong me ngonga ngamla ban ngabuti sheme ban ngai thu pi ke jing dwai ngam kan ma bong amen ke jing trot ke jing thaj ngai thia no ban ngai ngu u blei ngai thu pi pram bi i lingkot ngam pen jrong shu u blei ule ka kamba pi lok jonga badi hapor khar baji kum sai ke si ke khot yanga bat pi tep apa pi ap i gibri ho ICU ap ki khot ki kerteng ji ap pi tieng ni tieng mar babun habla khot iwe ilet kiyam iwe le oi pa jonga kumta oi mama jonga kumta nganga tieng arip sip tip ka ja ayu ngal sudah sem ko tra te harap yang bangan yo mensim bangan yo bangan klan bangan le be kedua tip ki doktor ki lap ayu parandang arung ha ICU ki doktor khot yang pastor wan cheni siap jam bangalawan pai doktor ilong ka baning kong yang aingu epi pastor ngom beli pi aingu yang doktor ngale ayu kyong yong ye pi kat san minute pin wan hospital pi 10 minute klapoi bar pitip ketu jing wan kloi ke jong pi kale rap sibun ilok jong pi la pi wan harin tar phominit nganget nyinum la banya rap si ilok jong pi ban i mata ki dawai ki tri kamba bar ki ilong ki don jing kermen pastor bar ka ba phala kalong pastor kalong ba hadu mentang ngilingo with 70% pneumonia idon ka met ke jong i kumno imdan breathing problem kumno imdap shadem kumno ilong normal wi kumno ngimla man so tho te pastor ka ai ba jai ngim so tho kong pastor kata ngimpat ong e pi ke jai ap yo si ka kelas sibit demit ngin up ngin pen ngin observe i ICU ban itu prami ban lingkot prami kanami kisngi ublei no pen khia i ngai thu pi tang pras ngi thia hospital ublei pen khia ngilami se yeng ke jongi ban pitip ki baja hadin kata i message e thu ngai ke jingja ke baja ICU i bediong ka wai ka step ke jing excited ke jing pang ke jing bi don ICU baling bat ki kor ki bor pendai yong kawan kawai ke jingja ke baja i Bagata gijing jayong kalom ka jan ka bayong ka bahe bahayong kalom kalambit kum tu kalau jan bayong ka sedang wan tap i ka sedang yang asong meladu mensiam ngamlarang si kawan tap i yong ko Jisu ka pet kawan miang sa isin ka sedang mentap yong ko Jisu ka pet
Hakabalai kawan kamjor yang langsung mendekat mesti mengesaj yang bermuring mengesaj yang kertat atau jing tiak yang habuk dong kerteng jisu pet kapet sudan yang alaj berbarok yang alaj yang jing pang alaj jing stom ngajak lu jing sat sedam ngajak lu gi berkhoj yang ngangit kri kambak jung blai bagi doktor ki yang habami di hospital perembiit. Kau is a very rare and strange case. Ngim jelak mansung tua kai bejai lok jong pi. Ban ngayok bangan ong yaki ngong doktor. Ngin pediang bet ko bangila duai ki buon ki spangot ki hajarun ki la duai taki ki sem ki buon ki ba duai ban ki nget ki ki ba phla ka blei lale. Namara da ublei upen kia ag jingpang ko pi ki doktor pila ben kia basuk easily pila ben heal ki kam de ki miracle. Hari lalu ki bamla ban long bat pi ki bilang impossible kala kata kala ban long ka tari ki miracle ka ublei ule. Ban nget ki kata pramai bi walum du jingkermen. Ai ka pertai ka bangingin nyat nyo song ki kubor ki babon ngangai pi puli ki news pi ki malong reng pi walum pet ya ki tongin pet ki kmat ka jing show blai ban ngai thu ya pi abang pet ka kmat show blai nyo ka bor nyo ka jing sup nyo ka jing tian ban ngila do banya chaprang ha ka jing em ka jing ngan pen kot ka ni ka jing ong ka bang ayo ka kot ka ba ong kum ni kamenta ka bang yo ka dei ling ba ka ka bang jet men hnen Kamenta ka bangiyo kadai kelimpak kai ka bangi jit menen. Bar ka ka bangiyo la syai ka syong ka ka bangi jit menta. Kanong mesti sin. Kamenta ka bangi jit kadai ka bangi jit menen. Bar ka jing jit ka ban pelong ka la syai kadai jing jit ka menta tongin duai syu blai. Bau blai un ai jing start yangi. Bangila bin jit kita jing jit ki balong kot kum ka kenjamon ka jong blai. Banginum ya ya kalin ti jing start ka jingi ka jing champangi. Kila bin jit iki bajet balong sya kadum kamon berkum ke ketin kecung boleh unyarap ini boleh ingkur ku ini boleh tak buram kecung amen. Ini penuai no ijin syakri jung ini kapor ini sok lang demi ruai kecing ruai balai spa prapupra kecing ruai balai spa prapupra bat san spa san punyau no kabarim. Ngasus kem jisu long jonga aku bromblay ngayok mat lupa jingpin em layok jisu spa dasnam bakodor blasat yanga mentang apen bena mentang arwai yarok nong pen em kat badang em mentang apen bena mentang arwai yarok nong pen em kat badang em adin lapan rwai ni kejing rwai ngan kerpat i tembesan doktor ulamari in pelaj i jing rupen rwai kejing rwai balai spa prapupra. Yesus kem Jisu ulong jonga akam burom play ngayo malpa jing pen im layo ban jing sil spa das namba kodo Lasat yanga mentang apena mentang arwai ya ronong penem kan batang em mentang apena mentang arwai ya ronong pen em kat batang em ngala ai tilon ngasem sopa jing men ban yos no tin basawa hapokamen sim layai pendam tangkak tin jing in
mentanga benar, mentanga wai, ya ronong penem kan badang em, mentanga benar, mentanga wai, ya ronong penem kan badang em, ngala ai tim lo ngas ngong sung chai balu nong pen em ngam snow kus lai mentang ayai am shaneng ngapen ngasem tang ching pa tang ka ching yin mentang apen na mentang arwai ya ronong pen em kan badang em mentang apen na mentang arwai ya ronong pen em kan badang em. Barakabawai no jong nakapor kabakentang atrai. Nyayu me ko kenrat medon rengkat bat ngi me yalami ko trai kat pangedang yesenglang. Ini amat abli ya kejeng dorkat jong me ko tana do basdang haduk nakapor kabawai no jong nakapor kabakentang. Isnei ko kenrat ban kerku ke barok ke bantah kejeng syakri kejeng mane belapandap. Kan long kabor ngi ko trang nang ya syafrangkum ki bang ja pedang keperthai ka baek ka batan. Isnei ko taban kerku ngi de kabor ka tin jama blai. Ban kerku ru ylo jong syakri ko trai belawan rah pedang jengi de kapor. Lapan sengau ye krang ka tin jama ko trai pedang jengi. Isai bandon kat balong syakri ko trai bat ka jing ka samhi. Shano a trai me pendon kam yo ko trai. Kang unlong atiar berat ba kota ban pan bana ya ka khobor ka tin kejing penim ai joma mangi kum ki breu perthai ka bios ngau kota khobor ka tin joma inang ban jid emo jisu inang ban jidikelanti kota ka bangi ya slan ka perthai rengkat ban me kota ngin long kinong job da ka bor ka joma ngau ko kan rat ka mu ma ba ta ki pop nawe kiningi pan mangi dam ka jisu nang penim bij Mata da air ko jingai ai ka badap yang dap kar hayu try nong penim Jesus Christ. Ka jingai ba ka mamayan ka phala ka bam ju khala ka jong bleu ka pa na bam ju kut. Lam ru sala ba thiang ka jong chai bor jing thau thamai ka ba do bleu man sim ba khoj. Kine jing ka khu lai huai bleu chong sa ban ngi kom ki khon ka bla sil spark chong ma. Kin chong sa ran ka ba ki ba ngai hang ne ba sau dong ka ba thai ka ba dem ba chak yo bleu. Mentas artaba bam ju kut ro. Amen.